السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي نشيدا بيتني نشيدا ويفا بيتني أركان إسلام أمي والقبة قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جابي كم أركان الإسلام؟ كيف أركان الإسلام هما؟ جواب ديبي أركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام هما شن. الأول كترى أشهد رقاب أولى أن لا إله رقاب برمان جلوة وجبابه إلا الله ربي ملك رقاب برمان جلوة مقبرون جلوة مقصدات جلوة أبلي ديارونو نوكا كرور ميكا كرور سدي جسد رتبي كرار ديارة أحمد رقاب أولى أن محمدا نبي محمد عبده ورسوله إرمان بيدو قبل جرابيدو نبي محمد إرمان بيدو إرمان بيدو إرمان قبل جرابيدو قبل جرابيدو قبل جرابيدو جارة جوان موجب جوان جارة جوان يا كنونا وارم وارم كنجندر kuasa randokan isu asali kalamapa ikamu salari salah salah muda yaudah kata tamai rumah mesti kaitan dan saja oga bukan oga yang semua ekbal lagi lah kami ekbal salah dimai kami saya jadi mana dia pilih kami dia pilih nama salah ada salah sulinda atau lihat kulingira lihat kulingira arumbal ya asalisu kadapa kau zakati zakaba jura arabiu kabrafa som ramadan som jomanura al-kamisu kadapa hidubai dilayara marabi kabajamara pura liman saraye sabila nama devi kamu marabi kabajamare Kita akan beralih ke tiga arkan Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جابي كم أركان الإيمان؟ كم أركان الإيمان؟ كيف أركان الإيمان؟ كيف أركان الإيمان؟ جواب ديبي أركان الإيمان ستة. أركان الإيمان ستة. أركان الإيمان جهاد. أركان الإيمان جهاد. الأول كدرة تؤمن بالله ربي تمنورا ربي كنا مكابي adil Al-Quran itu kami dalam kana kesa so jitu lemai wala pinjuru rajalan baka kana en Allah ya mani jir mo tabba jir mo tude jir mo sami jir kami nasiol me gajir sorban tanar mo jiga jir ajiol mare jir jir mo dapat do minagi hiyo sini jana do kami data ulte mo kuan ulte kami data ulte kuan jaru kiju mo luga Asani kalambapa malaikati malaikole rabbal alamin atille amanuda asalisu tadafa warusuli wa kutubi tawale rabbal alamin nubusa atille amanuda tawale rabbal alamin nubusa Afur Taurati, Zaburi, Furqani. Aye. الرابع Quran lebih busuk ni. boleh rabbal alamin nubusemek Zabur, Injil, Taurat, Furqan. Kan kamu berarti kira-kira? Boleh. الرابع كفرفا ورسلي ارغم تو رب العالمين ارغت لي امن ودا Belum bayar, belum bayar. Kamu belum bayar besar itu.
sheekatti tirakkabne kun quraana kaafee Warra bishaan itti deebisa bootaan bishaan isaanitti tirakkabne jirra kana qabdeettu. السادس الجهافة Quraanni inni baay'eetu hafe ijoolleen marti jirtu وشر من الله تعالى رب العالمين نبوسة اللي أمنودا daftara illee daftara kana jaatamaa kenne walgahii irsaasillee walgahii isaafillee jira jechuudha. kamtu fudhate? Bakka amma mee kan fudhate namni lama fudhatee jira. Tokkuma tokko namni daftara fudhatee jira. Quraana fudhatinoo ijoolleen balleessitu jecha tole akkana quraana kaafee jechuudha inshaallah asqabilaay gara biraatiin ammoo kan isaan qakecheette asqabitichi qabechi sirriitti mul'ataa dalagaa jira obboleeyyan tiyya gara biraati ammoo badhaasa biraa qaba jechuudha badhaasni an qabu sheeticha kana kun gartanii isa tuuyyuu ijoollee sana qaraaseetii rabbiiti jecha asitti gale jechuudha sheeka isaa kenna uffata jechuudha uffata hodhisiisee fide suufa hodhisiisee fide kun akkuma argitan libsii sheeka kana kanaati gara biraatiin afaan masgiidaa kana viidiyoo lammataa irratti afnee isin argisiifna jechuudha inshaallah ijoolleen tana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.